Pemirsa pengrauh wisatawan mancanegara Wisman ke Indonesia ring warsa kalih tali 24 kaptiang sia kantos 14 yuta diri. Parindikan sane keulengang inggih punika pariwisata berkualitas mewah berkelanjutan pariwisata hijau. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno risampun ngamiletin rapat koordinasi nasional Rakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Parekraf Warsa Kalitali 13 ring Bandung, kaketus saking kantor berita antara Mausang, wilangan wisatawan mancanegara warsane Jakirau, sia kantos 14 juta kunjungan. Sandi ngewedarang pamekas ring warsane mangkin, pengrau Wisman sampun ngelangkungin sia yuta, artos nyani sampun ngelangkungin anceng warsa kalitali 13 inggih punika kutus koma 5 kunjungan. Dani sampun ngwangun prakanti sareng makudang-kudang maskapai penerbangan melarapan ngowahin rute penerbangan internasional ke Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati anggian nincapang pengrau Wisman pamekas kawidangan Jawa Barat. Tios nincapang wisatawan mancanegara Kemenparekraf taler madue anceng ring perjalanan wisata Nusantara ring kalah sani Jakirau. Panglimbakan wisatawan Nusantara katincapang anceng nyani siki koma selai miliar perjalanan miwah siki koma 5 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Asa punika taler pariwisata miwah ekonomi kreatif kekantenang sampun dahat mawasana ageng ring sajoning panglimbakan ekonomi ring Indonesia selami warsane mangkin. Dani taler ngodarang sektor ekonomi kreatif sida nyumbang siki koma 3 triliun ring produk domestik bruto PDB Indonesia saho munggah ring genah ketiga dados negara dengan ekonomi kreatif terbaik dunia. KMB Bali Pos nguningayang.